Borko liniju drži. Idi Veno! Uđi, brži si! Brži si! Ja ću pratit, vi nema. Pa ništa, evo, teška utakmica, derbi kola nakon nastavka. Smatram da smo bili bolji, pogotovo u prvom poluvremenu stvorili niz šansi. Nije uspjelo, ustrajali smo drugo poluvrijeme, zabili i do kraja se sigurno i mirno obranili. Tako da smo ispunili cilj, idemo dalje nastaviti i nadamo se uspjehu cilja što želimo, a to je prvog mjesta. Šta reći, protivnik vrlo kvalitetan i u konačnici zasluženo je pobjedio. Mi smo imali određene šanse. U početku smo nekako bili rezervirani, previše smo respektirali protivnika. Protivnik koji je drugi na tablici ispred nas i tako mi smo imali određenu dozu respekta i kad smo shvatili da možemo odraditi, onda smo krenuli odlično, imali smo par šansi i u tom periodu kad smo imali kvalitetu igre, onda smo primili zgoditak koji odlučuje utakmicu. Naravno da protivnik iskusan i takve šanse se ne propuštaju i do kraja su rutinirano odradili, a mi smo mladi, mi moramo još učiti. U svakom slučaju borit ćemo se dalje za vrh i dobri smo.